Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa Barawa Channel 1, leo chiko katika hafa ya Ajuea Gar Ahan Colindale, North London chiko. Wapenzi wa Barawa Channel 1, chile harusi ya furaha ya ndugu zetu na Kuroro Muhammad Abu na Munne Hamza Abu, Muhammad Abu na Mnora Ruwaida Sufi na Hamza Abu na Mnora Fatma Awais. Ndugu zangu nasi baada wakati haba itafuturuka nikaha na ame hapa na kikodero Habib Abu Sheikh na holi chiko hapa Ajuea chiko. Insha Allah bankweti ni hii takuona kila jawabu tafuturuko katika Barawa Channel 1 takuono na hapa chiko na ndugu zetu chiko na mzee wetu uko hapa nao kambao watakishikabila katika kilima mbili tatu za salamu za tahiyatu ya harusi ya furaha ya harusi hawa ililo wa mbe khansa hawa ni watu kanto hafa hizi, lakini wako watu baadhi wa ilo hafa mbalimbali na washtakuwa kasa khibra zao na kodi zao tarafu ya harusi hii jabu itafuturuko ndio hii ndio nitakuono igema mzee wa mbele shikabila katika kilima mbili katika Barawa Channel 1. Rahman Rahim. Waja harusi nafanya harusi ya khairi, maana ni maana na kulorami humlekela ni wankule moja nafaiza harusi ya khairi. Shukran jazakallahu khairan. Nawe mzee wetu mwingine suna kwa hapa hudadarato kwa tarafu ya charity husaido nguo mara nyingi ndiye hizileto nguo za charity za kupeleka masakini sadaka naye na chipale kilima mbili tarafu ya tahia ya harusi inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakinkomeza salamu kwa khairi kwa furaha harusi ya khairi ya baraka mujitu wanafanya wawiliwe Hawa na Adamu mujitu na wafanyate ya baraka katikao kwa pakeri mujitu kuwaonyeza khairi yao kuwa ni mpata wanaanze mujitu kwa salla wana wa khairi wa baraka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na isa sio maana hade mojitu tunawafanya Hawa na Adamu harusi ni mbili wawili mojitu tunawafanya Hawa na Adamu mubjana huyo na mubjana mingine ba mkewe na mkewe mojitu tunawafanya Hawa na Adamu igemani nendani na barnamiji yetu itakinenda baada nikaha itakuwa taala watu waresi itakuwa kasa maana waweneni katika mubaha ya harusi inshallah. Hapa ndimi na kinkodero Habib Abu Sheikh katika Barawa Channel 1 na jawabu استغفركم ndizo hizi. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. حمزة عبد اللطيف أبوابه ودقيقة كدب إن شاء الله نكاح وكدي عدونا طولا هيدبو إذن آدي هذا هم سنتين فسوف ينقلق أكسون فانكشين جزاكم الله العافية إن شاء الله هذا لو حنجعلها إنه نكاحي نوبلاود إن شاء الله شيخا نكون جدونا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ ولتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan isku wada maanay meel oo maaragtay lagu sameynaayo oo maaragtay diinta lagu dhisaayo oo maaragtay kacbada lagu dhisaayo waxa waaye qofkii guri cusub dhiso asoo kacba dhisiyuu la mid yahay marka dhammaantiina waa ku baahantihiin maasha allah dhammaantiina maanta oo kale waxa waaye maalin farxad leh taariikh leh maaragtay waayo meel waxa lagu dhisaayo waa maaragtay kacbad lagu dhisaayo qofkii maaragtay ka soo qayb galo wuxuu leeyahay maasha allah waxaan ku faraxsanahay maanta inaan goobjoog ku ahaano dhammaanteenna ummadda muslimiinta jecel wanaaga diinta inaan qofkii oo maaragtay ka soo qayb galo waxa waaye ilaahay ayaa ajarka siinayaa maanta kale farxad waayo maalin la dhisaayo kacbad waayo guur daqiiqa oo dhiso waa asoo kacbada dhiso kale mid ah maanta kale waa faraxsanahay hambaliyan u dirayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay dhammaantiin waa salaamantiin hambaliyan leenahay arqoskan ilaahay ka dhigo kii oo lagu guulaysto ubad dayar qaban ilaahay kala siiyo dhammaantoodna waa hambaliyanayaa hambaliyo إن شاء الله وهدنا إن شاء الله شيخ يا مالكتي نكاحي بنقلنا إن شاء الله تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد.
So we start by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for his various blessings. We thank him for ni'mat al-Islam, ni'mat al-Iman. We thank him for the blessing of well-being. And alhamdulillah, today we have heard many reminders and ayat from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah said, say and rejoice in the bounty of Allah and his mercy. And no doubt the bounty and the blessing of the Quran, no doubt today we heard the ayat al-mubarakat. And from those ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, min ayat Allah subhanahu, is this moment that we are witnessing now, this marriage, this coming together of two families. Indeed, brothers, marriage is a sign from the signs of Allah. It is a sunnah from the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. As we heard earlier, the brother read the verses Surah Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And marriage, dear brothers, is from the Sunan al-Anbiya. It's the way of the Anbiya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. And indeed, we sent messengers before you and made for them wives and offspring. Ikhwati fillah, this day is more happy for me because these are two brothers that we don't know them for anything except for al-Islam. We don't know them except for the sake of Allah, so it pleases me to see that. And also it makes it unique. There are two brothers, namely our brother Muhammad Abdul Latif Abu Aba and our brother Hamza Abdul Latif Abu Aba. So inshallah we will start, not delay this inshallah. We'll start with the older one of them to the elder one, which is our brother to our right, our brother Muhammad. And we have with us here our uncle Sufi Muhammad Abdullah, the father, he's our uncle, the father of the sister Ruwaida Sufi Abdullah. So if the brothers barakallahu feekum can remain quiet inshallah whilst we proceed. Barakallahu feekum. So we'll proceed inshallah to our brother Sufi Muhammad Abdullah. Repeat after me inshallah. زوجتك بنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله رسول الله. And our brother Muhammad says قبلت. Alhamdulillah. So we move to my left now to our brother Hamza. Now we go to our brother Awais Usman Muhammad, the father, the guardian of our sister Fatima Awais Usman, to repeat after me. زوجتك بنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله Hamza says قبلت. Alhamdulillah. And we say, after they get married, we say to them, as Sunnah of Prophet ﷺ, you all are the witnesses here. We say to our brothers who got married, بارك الله لكم وجمع بينكما في خير. بارك عليكم وجمع بينكما في خير. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
furaha zenu, hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Ni raha kumpata wa maana, raha ni furaha, wapendeno kurozanya jaha. Ni raha kumpata wa maana, raha ni furaha, wapendeno kurozanya jaha. Ni raha kumpata wa maana, raha ni furaha, wapendeno kurozanya jaha. Ni raha kumpata wa maana, raha ni furaha, wapendeno kurozanya jaha. Wajibu utimiza ni upeo wa halali, utahalie mtuliza ite maneno makali, kalbi taramashiliza ni habibti uwakali. Tabasamu mfanyiliza kheri takupo jalali, tabasamu mfanyiliza kheri takupo jalali. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Ni rahma iwa mukeni mawadda, rahma nashfahama, mapenzi huwa ladha tama. Ni rahma iwa mukeni mawadda, rahma nashfahama, mapenzi huwa ladha tama. Ni rahma iwa mukeni mawadda, rahma nashfahama, mapenzi huwa ladha tama. Ni rahma iwa mukeni mawadda, rahma nashfahama, mapenzi huwa ladha tama. Kautulivu kutunza takuzitu duniani, kumpenda kumtukuza kwenye msiri wa ndani, kumsawarati na mtuza sabri muhimu tarani. Shikela takumajiza kalbi huwa furahan, shikela tamajiza kalbi huwa furahan. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Ya Rabbi waepushe kila shari, Rabbi ndiwe hasbi, wape kizazi cha kheri hasbi. Ya Rabbi waepushe kila shari, Rabbi ndiwe hasbi, wape kizazi cha kheri hasbi. Ya Rabbi waepushe kila shari, Rabbi ndiwe hasbi, wape kizazi cha kheri hasbi. Ya Rabbi waepushe kila shari, Rabbi ndiwe hasbi, wape kizazi cha kheri hasbi. Fanya harusi ya kheri, ina baraka katikao, pata auladi wa kheri, waushiko dini yao, waondolele vereri kudumu na ndoa yao. Shishiro dini hasheri, furaha kalbini kao, shishiro dini hasheri, furaha kalbini kao. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi. Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zenu hongera bibi harusi.
Mabruku alfu mabruku bana harusi, furaha zinu hongera bibi harusi. Waegesheni holini, waegesheni pamona wosh furaheni, waegesheni. 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 Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni mujitushka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni mujitushka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Suna ya mtume ndiraye, Wana warashize, bibi harusi taraye, wana harusi yashize, tendelele aniyaye, moro nikake migize, jershereze adhawaye, ahadi yefurishize, fukira nikahaye ho. namuji tukasirize. Waegesheni holini, waegesheni pamona wosh furaheni, waegesheni. 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 Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni mujitushka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni mujitushka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Kawote chingire kusi, pamona wazima, Kasirizo ni khutusi, Haya. si furaha ni lazima, shiduire maharusi, na amri ya waktima na wakti zana nafusi, paka umri wa khatima. do heshma namusi ho. Harusi tete birima, Waegesheni holini, waegesheni pamona wosh furaheni, waegesheni. 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 Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni mujitushka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni furaha ni rabishka siri zoshpero. Mubaha utirteza harusini lelo, ni
furaha ni mujitushka sirizo espero kuwa hawa na Adamu mstakuromba kataara halalio ni tamu mtindahoni na dhala itimiro ya haramu sunna haiwi batara furahi kashaka tamu hata mwakani kuzala na kodi za wanadamu qabaltush bitahumala waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni holini waegesheni pamona wosh furaheni waegesheni wajiwa wingi umati ni faqani kaamini Karka hayati na liwani ka yakini wajiwa wingi umati ni fahari ka amini waman raghiba an sunnati uyuni falaysa minni waman raghiba an sunnati uyuni falaysa minni waman raghiba an sunnati uyuni falaysa minni Tajal arusi njema hupato nayo nasibu Tajal arusi njema hupato nayo nasibu Nduzana alige maka kuleyo na
mapema katofiki mujibu, akishaandika mapema katofiki mujibu. ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد. Samara ya Samara, Samara ya Samara, nakuwapa bishara fahara, wai wai maharusi kuwa sifa chidarara. Samara ya Samara, Samara ya Samara, nakuwapa bishara fahara, wai wai maharusi kuwa sifa chidarara. Barani sifa maharusi na sharafu na ezina na amusi. Barani ningire sifa maharusi na sharafu na ezina na amusi. Kila mona tezenta kuha impusi, kila mona tezenta kuha impusi. To mere hadia, oh to mere hadia, sifarero fantasia, warosenyo makampia, sifarero fantasia, warosenyo makampia. Ilano wanikatabu, oh yonikatabu, ni heshmana unasabu, shikamano wagarabu, ni heshmana unasabu, shikamano wagarabu. Ni harusi ya makamu, lero sifa shakakamu, furaha furaha tamu ihtiramu, warozenyo kama haba wakulisha na yatamu. Furaha furaha tamu ihtiramu, ni harusi ya makamu, lero sifa shakatamu. Furaha furaha tamu ihtiramu, warozenyo kama haba wakulisha na yatamu. Furaha furaha tamu ihtiramu, wakuwama ewa ewa mana baba, ewa ewa wakuwama ewa ewa mana baba, ewa ewa tano barabi dawamu. Furaha furaha tamu ihtiramu, furaha furaha tamu ihtiramu. Harusi, harusi, ish ala harusi, 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 ish ala harusi, 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 ish ala harusi, 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 ish ala harusi. Leo furaheni pamoja tezeni, wanapolozanyo chivatu ireni. Leo furaheni pamoja tezeni, wanapolozanyo chivatu ireni. Wanana wazima barani chingireni. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت الحمد لله إله ما تسكله يعني فرحة أن فرح سنة هي مسو كوبي كرو ما دام ويلش إذا نكاح وذا أو أها ما أنت الحمد لله سفي عن محمد عبد اللطيف أبو أبا إيه حمزة عبد اللطيف أبو أبا وما أنت مهركو ذا نكاح وذا أو ما ركتي كدعي إن شاء الله هول كان إن وحن مهد قاسوا علنا ولا الكيجا سوفي محمد عبد الله أو يعني يركيجا محمد قبل أو قوا أبه هذا سوفي محمد عبد الله أو كم قاعد سوفي كلاوس آدي أنا أقوم هذا علنا إيه دمان المهيسا يفهم الكيسا رير سوفي محمد عبد الله دن وحن ليه هاي همبليو ما شاء الله هذا وحن همبليو قاس هذا همبليو قاس أن أسوي جدنا يا ولالكيجا أويس عثمان محمد أو يركيجا حمزة قبل أو قرصنا أبه هذا isagana waxaan leeyahay alf mabruuq ma sha Allah ilaahay maaragtay guurkooda zawaaj khayr qaba ilaahay ha ka dhigo
iyo dhammaan bahda reer macaan dhan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay mabruuq mabruuq alf mabruuq insha Allah ilaahay ha ka dhigo yani kubi maaragtay guurkooda zawaajkooda ilaahay isku waara ubad khayr qaba kale hela ilaahay zawaaj khayr qaba ilaahay ha ugu dhigo insha Allah dhammaan dadka ka soo qayb galeen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah alxamdulillah aan isku dacayno insha Allah iyagana guurkooda guur fiican oo kubi khayr qaba guur zawaaj khayr qaba ilaahay ha ka dhigo insha Allah dhammaantiina ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen intii maaragtay oo ma sha Allah garabkayga taagnaayeen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaantiina جزاكم الله ألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت حفلتك سوق قلي قبل الكورسنا رويدا صوفي محمد عابيس واي ما شاء الله إلى أفر بقول قفا سكوي مادي إلهي أبركيه بعد علاس لو دعي علاس أمتك سوق قشي ولا لا ناس يبليين ما شاء الله هذه لا يرالك النقضة أو دعينه ما شاء الله ما شاء الله أنت قالت لمن إله لما يستره ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيكو كركا حروسي وحان لجوغنا سفاردنا مريدي أساقا سدح مقع نو شيقاي مريدي كسو دوا براوة channel 1 فرحدان أروسكا سي وحيستا معنا سي واركتا ما شاء الله ما شاء الله ما أنتو كلا فرحد واي وحاجة لغو فرح واي isdhexgalka bulshada marka gadaala ka soo xasuustay maartay Umar Maxamed Ali iyo Abubakar iyo Maxamed Ali iyo adeerkay way aboodna Maxamed Ali adeerkay way marka adigana iyo maanta wasoo dhasheen waxyaaba aad loogu farxo way marka cidi moodaayo meel kale waxa way bal cidan ma cid shay ma عدة كمدين معنا ما أعرفي أنا ما مركز دمبل فامي أولي شيء مركز ما أعرفي أبو ما أعرفي أو مع علي ما أعرفي أبوكر مع بكر يو عمر مع أبو هذا وذيركي مركز لو قالوا عدة مليار بجرته مركز وهمبلينا همبلي أروس كان إلهي كديكو أروس خير قبو وعفمات يو قول يو أمت خيرنا إلى كرسيو همبليو نمانتينا وسلامتي والسلام عليكم شكرا جزاك الله خير المريد كسو دوا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ريرو تشيكوكا هروسية من زبيزو عبد اللطيف أبوه ما شاء الله نقول زوانا وويري موغلا حمزة موي أبوه أما حمزة سنشي زماننا حمزة الشيخ محمود القادر نكاح تاسع تخرجك بعد نكاح أنكو تكنزوبرا يتقتلك إن شاء الله تعالى نه شكرت مناجر واكني حبيب شارع المخرب شارع ما شاء الله كل ما لا يذلوا نبراوة channel 1 أكو تياري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسا تشري حروسي عبد اللطيف أبو حروسي وبجانا وويرنا كرورو تبشري مرتي مخاسة مي ريرو وكشفنا كازي معنى كخساية نيرو حروسي مهم ككيتو na wabjana na kurolowa wawayao baba defo hadowa maana jirani yitu marka ni jirani yitu wawariko maana ye Abdulatif wana wawili wanakurero wantu au wote wa ile kafuraha maana mojitu nafanya harusi ya khairi nafanye mojitu na wawili wao mwanamke na mjana maana ye rahma na ije na wazidilile na mahabba na wazidilile موجود نوابي وأولادي وخير ونوابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله دمان ددوينها مرتي شرفت له وحمانت مهرك نوو عزمي سوفي كلاوس إيو جون معو إيو أويسو أو تغانين يا مرك دمانتينا وحن لها مبالي ما أنتو حي لفديا ني وين أو لجنة مدي شيغا يا وي محمد بوه عادي ما iyo inaadeerkayga walaalahayga iyo wiilkayga dib la'aanta aan dhalay marka cameraman-kana waa Xabiib
dhammaan waxaa idin leeyahay reer banaadir sax soo maaha anunka leewaay mayno my shacab my people بين البر والبحر الترابي كما يقولون أصدقائي منكاس ما يفعلون وراء نساء قصب وايه كاميرمان حبيب وايه رجلويتي وسلامتي دمانتينا عروس ونكسن همبليو محمد بوي وحير مقورس كرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سلام هاتشامو جيتو ريرو سكويا جيما na chile chidirkamene katika harusi mashallah North West London na harusi hii nda adowani mujana chigemeshezo wimbili wawili ni Abdul Latif mashallah mujitu nafanyiza harusi yao wili yaano adowa wili yaano mujuru nafanyiriza maana kama hawa na Adamu na alhamdulillah wantu wingi chidirkameno usani na kuono na mudhiri witu lero chililo hapa katika TV channel 1 Brava chilile katika North West London katika harusi hii katika muhadhara hii harusi alhamdulillah disani na kuono si nasi shiwele katika welcoming katika kigemeshoa nani na kinaambia inshallah taala kila moyo sio na amri na harusi sio channel Brava inshallah channel 1 yiko tayari kwa kila chintu inshallah east west north south كل مهلك وينك من إلا دسامي كنا نبيرو قبل ميزي كذا إن شاء الله تعالى نليلومي كركا نورث ويست كنت لازوم بخبرك واميني نا كل مهلا معناه مجيتو نمبا فيها حبيبي مجيتو نمبا فيها نمانا معناه نكغرغارو داليه نديوديه نوانشوه نا إسا تشيريلك معناه ساوث دونيو ساوث إيست لندن زو يس الحمد لله سيو مجير na inenza channel hii disasi tunakuona programeze na karka mostly harusi kila mahala yiko maana henra mashallah na alhamdulillah sio nasirelo chigemesheza sio falyatafadhal mashkuran inshallah taala na kinaambia wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالنا حمزة سيد بكر شريف مدير وحن ما تجوقنا عروسك عبد اللطيف الميسا عروسين حمزة iyo محمد إلهي خيرها ووديكو إن شاء الله واكس وحن سلام channel 1 إن شاء الله channel 1 السلام عليكم سيدو كله واكس سلاسة السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. همبليو ما أنتوا حن كسوق قلني حفلة عروسة وجوري إسلام لو سايو المهي على المهودي ما شاء الله شرفي نوتهاي إلى ما أنت عن لقوا عثمان قبله كسوق قلنا marka insha Allah ta'ala waxaan u rajeynaynaa arooskooda inuu noqdo labadii isku waara ubad qeyr qabo ilaahay wiil yaano iyo gabar yaano labadii isku waara Allah ka dhigo insha Allah ta'ala arooskan kii lagu guuleysto Allah ka dhigo maanta u jeedaan loo malaka harin east iyo south iyo west iyo Manchester iyo Luton iyo meel kasta laga yimid macnaa waa dareemi kartaa aroos weyn inuu yahay banaadiriga ayaa hadal kala sii jira banaadiriga waxa waa dadkii ugu waaweynaa ayaa isguursanay marka waa ku faraxsanahay anaga salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مانتا هرتا همبلينا ولا لها مشو اسبوعي ماضي كلي جدوجين سوفي كلاوس اويسو ويليش ابيغوري ما شاء الله انت ساكشكم بحال. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همبليو غوركي اولوديغا الى كاديغو ويلكي غودا اروسكي اولو خيرست ان شاء الله ومبروك مبروك مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. leo chiko harusi ya maana menzawa chiko jirani nyumbani kitu na nyumbani kao mbele yao chiwariko mashaallah Abdul Latif Abubakar harusi mbii nazo za wanawe chiye kuhudhura tunamwambia alfu mabruk Abdul Latif mjitu na dore la wanao mjitu afanya harusi ya khairi ya saada ya furaha kilowa leo tarehe ni 22 mashaallah ni munti wajima chiko katika London katike tunakuwapa salamu watu waamini wote wao mahala wako tunakuambia alfu mabruk na yengine nasulah kabila katarafa sanduku ifanyiza hii yamini katika London hapa katike maana uko maana witu
bibi Chara Viloa ndiye masuri. Ai muntu amini wako katika Europa katika kote masuri ni habibi chinamsula kumsaida na sanduku hiyo kuasi chinasaida kila mwezi. Mtu takadru kutuma mwezi 6 mwezi 7 mwezi 10 kwaye nafanya hariri na habibi inshallah. Wantuamini dadaratani sanduku hii itakichisaida watakisaida wantuamini wote inshallah chinaiwana na kheri na ayi muntu tukiwa mashrui chiko nao tutakuwa hapa garabu wantuamini disamini kwa hakika disama wengine washio na asi kuwaka. Ahsanta, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamnomba Mojitu alhamdulillah rabbil alamin Mojitu fanya kheri yao Muhammad na Hamza na Muhammad wao yao ni Abdul Latif Mojitu fanya kheri yao inshallah taala harusi ya kheri leo tarehe 22 muntu wajima na muntu witusu mashaallah taala Mojitu mjisa kheri na yeye Mojitu na mrashairu Mojitu na msaida na mtuamini wote malao wako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa karibu ya Abdul Qadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah tuko hapa harusini na tukurombea Mojitu وانتو ريرو مجيتو تدا وفقا نبي اولاد صالح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليلو ترجع الحمد لله تشيله هاروسي ومزويتو عبد اللطيف انا وانا والحمد لله مجينا في خير. ليلو خير الجمعه الحمد لله وقت خير مجينا في هاروسي مجينا قبل خيرنا وان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مزويتو حبيب. السلام عليكم abaragani mzuri sana watu wanasalamia yote ina bana harusi. Mungu abarikie maashaallah alazim. waxaan iga salaameynaa arooska wiilasha Cabdiladiif ilaahay inuu khayr ka siiyo arooskooda ku guuleysiyo oo ku waaro insha Allah taala. marka insha Allah taala waxaan ilaahay uga baryaynaa khayr iyo baraaro iyo bashbash. Cabdiqani aan ku wareejinaynaa baantoog xuniyi baantoog insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. وحن جونا أرسك ولكن عبد اللطيف أبوه إلهي وحن كبرنا خير وباركنا بارك الله عليك وحن لنا خير بش برواق بإذن الله تعالى. شكرا. وسلامني دمان كوضا براوي حجو حمر جو كل قط واني سلامي أروسنا نسكمان الحمد لله شكرا بعد من كان ولكن واي من كان سعيد على الله ولا لين واي برشونا سماكو عند كان ملحين واي واكي حبيب شارع واكي أسد مويا مرحبا عاوتيلي ينو السلام على حمر جب كل وسلامي يا حمر جب حديثة حمر جب واني سلام إن شاء الله لكن بيا قال الله محكور عمر دي بيا قال الله محكور ما مجر وحسب شرب بوندلا جيبي صلاة ما مجر وحسب هذا أنا علي شاقر ما مجر وحسب أي ما إيش نوع يقول شفت أنا حسبنا بيا قال الله هذه الروعة دي بنتها محكور بسم الله بسم الله تفكر كركوي بسم الله تفكر كركوي يا عبد